umnyamwuka nyawe takundwa na bose ibaho kuko Imana imbere hariho abantu bamwe hariho abantu bamwe mu gusanga barwaye ibibembe ngo wone kibazo bagera kubanaka kubera ko atagera kubanaka kwego atagera kubanaka ese araho nageze nsanga abapasiteri bagira agashesho kugira ngo baza bagira bakanisa mwe banga ese nino biraba nuko kwanje zanzerera pasiteri aho kofi tujana nejo wari hari ya message nari kwike yindi wabwira jari ariko mwumare sanga bozaga agashesho baga ba pasiteri nzara mamishimba prima pasiteri ameito wapeke umwamagara wa pasiteri urihariye ubonyine imbere y'Imana kwanza hano mwese amazina arahuye noye kureno haruje ni uturekezo wa Patrick na ba Alex na bandi ayo ngayo twese ari mugura ayo wacu tayahuye n'umwamagara ntuvuye mwamagara twahamagawe tivuye bamwe bahamagawe na chani bamwe bahamagawe na chani uyu ni umu evangeliste tibagomba kumukora uyu anatoa fungu la 10 nzito tibamukoreho nono ngo barangiza mubaje no kubicaza bakabicaza katika ubaguzi umwana waraye mu gitaramo iriya ngo ari umukene akicara ibiyapfa umukecuru waraye mu gitaramo utarigeze avanga iby'Imana yakabongaje kubitegereza ngo asanga iby'Imana barabihinduye muhinduye iby'Imana gute arababwira ngo timukaza muvangura ngo mwicaza abantu bivanye n'inzego n'icubahiro ese ninde ese uko kanisa gerekeye awayaye gerekeye nizo gituma zabaza bakadutwaza ibitabo ngo ni twebwe watu waheshima pastor umva amagambo nasomye mu gitabo kimwe kivuga uongozi wa kiroho yaravuze ngo ariko mama yanje kabiroma Bibiri yavuze ngo nuko mujya mugenza mutyo kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye ijoro rirakuze burenda guca nuko twiyambure imirimo y'umwijima twambara intwaro z'umuco tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu muco tutagira ibiganiro bibi tudasinda tudasambana tudakora iby'isoni nke tudatongana
kandi tutagira ishari, ahubwo mwambare Kristo, mwambare umwami Yesu Kristo, kandi ndimuhe urwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Amen. Kansubiremo nindangiza umuntu ufite Bibiliya ijambo ry'Imana cyangwa Bibiliya ntagatifu aje kumfasha risome iyo mirongo ko ari 4. Bibiliya yavuze ngo nuko muje mugenza mutyo kuko muzi yuko nuko muje mugenza mutyo kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose, dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda guca, nuko twiyambure imirimo y'umwijima, twambara intwaro z'umuco, tugendana ingeso nziza nk'abagenda mu muco, tudagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana, kandi tutagira ishari, ahubwo mwambare umwami Yesu Kristo, kandi ndimuhe urwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Amen. Yego. Kadusome muri Bibiliya ntagatifu. Bibiliya yavuze ngo cyane cyane mumenye ko aya magingo turimo ari igihe cyo gushinguka mu bitotsi, kuko ukurokoka kuturi hafi ubu ngubu kurusha igihe twakiriye ukwemera. Ijoro rirakuze, umunsi ugiye guca, nitwiyake rero ibikorwa by'umwijima maze twambara intwaro z'urumuri. Ku 13 tugendane umurava nk'abagenda ku mugaragaro, amanwa ava, nta busambo, nta businzi, nta busambanyi, nta biteye isoni, nta ntonganya, nta nishari, ahubwo nimwiyambike Nyagasani Kristo Yesu, kandi timwishinge umubiri ngo mukora ibyo wifuza. Amen. Amen. Dushimye Imana ise mwami wacu Yesu Kristo iduhaye imugoroba wo kuba imbere y'amaso yayo abangana gutya. Imana yabikoze ntihabwe icubahiro. Ndashimira itorero rya Carmel, ndashimira abungeri n'abakristo muri rusange kuba mwaremeye ko abavandimwe bakorera muri kino kibanza. Imana ibaheze umugisha. Tunaye Pole umuryango Pasteur, mwihangane, rugenzi n'urwacu twese, kandi Pasteur ibyari byaragemwe ko azarangiriza iriya. Murebye akaga yoba yaraciyemo muri Kongo, murebye imyaka yabaye hariya kuntu yarwaye, abantu bumvaga ko uwageze hariya atopfa kuko ageze mu buvuzi bukomeye, ariko nuko kubera ko ari igihe cye Imana izisarura, kandi igasarura igihe kigeze. Mwihangane kandi mukomere. Ndashimira umuryango w'abavandimwe bafite iri tsinda ry'amasengesho. Imana ibaheze umugisha kuba baradutekereje bakemera ko tubana. Imana ibaheze umugisha. Hari umwanditsi wanditse igitabo avuga ku masengesho, iwe ashaka gukompara, ashaka kugereranya intwaro zibiri zikomeye izo abakristo bakoresha. Avuga kwivuga butumwa, arasura kandi avuga no mu rwego rw'abanyamasengesho. Nari bivuge mpaye nshimira abavandimwe. Avuga ko kuba umunyamasengesho no kumuvuga butumwa ngo ari abantu babiri bagira intwaro za kirimbuzi.
ariko ngo arangize aza kuvuga kirimbuzi ngo iruta izindi zombi muri izi zibiri. Iwe aravuga ngo kuba umunyamasengesho ngo niwe ugira kirimbuzi ngo izirasakure ngo aho utegereye. Yaravuze ngo ubwiriza n'umwanditsi wanditse igitabo cyo kuba umwizerwa imbere y'Imana, mutumishi mwaminifu, yaravuze ngo ubwiriza ngo azarasa amabomba ngo ariko ngo akayarasa ngo abaha yarangiza hafi, ariko ngo aje kuvuga ngo intwaro yo gusenga ngo ni kirimbuzi ngo izirasa nyuma y'imisozi n'iyindi misozi ngo aho abantu batayabarangiza. Ni ukuvuga ko usenga ngo abaha arasa ngo naho atayarangiza kandi ngo akarasa amabomba akomeye. Imana iheze umugisha abagira umutwaro n'impano yo gusenga, nabarasa ibirasa bikomeye biri kure cyane. Nari nshimiye abavandimwe bafite umukingi wo gusenga, abo twabanye ejo twaganiriye amagambo y'Imana. Yesu ngo yatumye 12 mu butumwa bwiza bwa Luka, arongera atuma 70. Nusoma Bibiliya urasanga hari aho yatumye ngo 72, ariko muri izi Bibiliya zacu zikavuga 70 gusa. Abo Yesu yatumye kandi yabatumye ngo afite intego yo kugira ngo kubera ko ngo iminsi ahayabona ngo isigaye ari mikeya ngo agaburamwo ibice bibiri, ngo atumamwo 12 abohereza ngo mu majepfo, abandi 12 abohereza mu majaruguru, abandi ngo 70 ngo abohereza mu majepfo. Mu zindi Bibiliya twebwe zino zacu zivuga ngo yohereza 70 gusa. 70 bagarutse ngo bazana ripoti, baza kubwira uwabatumye, kandi yari yababwiye ngo mbahaye ububasha, mbahaye ubutware ngo bwo gukandagira sokoropiyo, ngo n'ikintu cyose cishira hejuru mugende, mbahaye ubwo bubasha muri 70. Ngo akaza babwira ngo babiri bagende bajane, ababwira icyo bagomba kubwira abantu bagomba bazosangiriye. Arababwira ngo nimushikiriya muzogende mubwira abantu kuko ubwami bw'Imana ngo bubegereye. Amena. Ngaya magambo mugenda mubwira abantu, ariko mbatumye mumeze nk'intama ngo hagati y'amasega. Amen. Byari bisigura iki bidaga? Byari bisigura ko ngo nibashikiriya ntibamemere ngo ntibakazagira impaka. Mugiye mu bantu batemera Imana, yewe nibi biciye ahangaha kuba atari abanyamwuka rimwe na rimwe ngo bibaye nk'umuyaga wayihuha, niko Paulo yabwiye abikorinde. Amena. Haleluya. Abaye babyina n'abaye baririmba, bamwe bicaye abandi bapfukamye, utuzuye umwuka wera rimwe na rimwe azabibona ngo nk'uko umuyaga wayihuha, ntazamenya ngo nimba bavuze iki, ntazamenya nimba bakoze iki. Kuri we n'ubujiji. Amena. Muvuga ngo amena. Haleluya. Niko bimeze no muri ubuzima. Utagiye mu mwuka w'Imana, ivyo abanyamwuka rimwe na rimwe biza bisa n'ubupfu imbere y'abana. Paulo yagiye abwira abantu akababwira ngo imbaraga z'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu. Kubabwira imbaraga z'umusaraba n'ubupfu niko kubabwira ibintu bitumvikana. Yesu semeni amena. Haleluya. Yabwiye abigishwa 70 arababwira ngo data bamaze kumuheza raporo, aravuga ngo ndagushimiye kuko ngo byari bikomeye, ngo utabihishuriye abakomeye, ngo ariko ngo bihishurire abana batoya ndetse n'abaswa. Amena. Amena we. Haleluya. Arababwira ngo nimugende 70, nimushika mubwira abantu hizo ubwami bw'Imana, ngo mubabwire ko ubwami bw'Imana bwegereye. Kandi ngiye kubabwira akazi gakomeye. Arababwira ngo kubera kuko iminsi mufite ari mikeya, timukagire indugumba y'imizigo ngo mujane wuze umwambaye gusa.
imwe mwambaye. Bibiliya yambajije igiswahili irambaza ngo se Yesu ngo ntiyarababwiye ko bagomba kwambara n'ibirato basi, ko yababwiye ngo ihuze imwe gusa bambaye ngo ariyo bajana. Uvukundu cyambwiye icyo gitabo cyasobanuriye amagambo, bavuga ngo amena. Haleluya. Ngo yari ashaka kubabwira iki? Ngo badatinda mu bintu, ngo bagatinda mu mashakoshi, ngo bakazagera igihe abantu bavuga ngo aba bantu baje ari abanyacyubahiro ngo ntibabakire. Arambwira ngo mugende musane rubanda rugufi, mwambare nk'abariya mugiye kubwiriza. Ni kwa kundi abantu bakazavuga ngo ushaka inka ngo azararangayo. Yesu ngo yari ababwiye ngo nimugende musane bicishe bugufi nk'abariya mugiye kubwira, ngo ntimukajana imyenda myinshi ngo batazabona kuko mwaje muri abanyacyubahiro ngo bakaba batobakira. Ngo arababwira ngo nimujane mikeya, kandi iminsi musigaranye ni mikeya mugiye gukora ngo iminsi ibaze ku ntoki. Nimurangiza muzogaruke mu mpeze raporo. Semeni amena. Haleluya. 70 baragenda. Arasura ababwira irindi jambo, arambwira ngo nimugaririya hakagira ngo umudugudu mugaramwe ntubakire, ngo umutima ukagira ikibazo. Mwebwe ngo nimusohoke umudugudu ngo muzitegereze. Mu giswahili cyarantangaje, icyo cyarambwiye ngo muzorebe hagati y'amaguru yanyu ngo murebe igitaka casigayemo, ngo nimurangiza ngo mukungute. Umva aya magambo ukuntu uvuga bitaga. Haleluya. Haleluya. Ngo nimurangiza ngo muzobwire muhamukunguta umukungugu, ngo mubabwire muvuge ngo icari kigenderewe muri uyu mudugudu ngo kwari kubwira abantu ko ubwami bw'Imana bubegereje. None ngo banze, none murangiza mwebwe mubwire gususha gitaka, mukibwire ngo dore icyo twari kuvuga hariya bwari ubwami bw'Imana. None uyu mudugudu ngo uzogira igihano kiruta ngo ici Sodoma ni Gomora. Ngo kubera kuko banze ubwami bw'Imana. Mwebwe ngo nimurangiza muzogende mutisuze mutarebeye ngo kubabana nimuzoshika kwanza muzo ngo muzobabwire ngo amahoro abane nawe, ngo nimba bayakwiriye ngo bazabikiriza. Semeni amena. Uziko mu yandi magambo hariho abantu uzusanga badakwiriye amahoro y'Imana, bazabayanga bakayibuza ubwabo. Amen. Haleluya. Hedipuela. Uziko abantu badakwiriye amahoro bazabayibuza ubwabo. Azagenda Yesu akababwira ngo nimugere mu mudugudu mukumva bakwiriye amahoro muzabasigira, niba atayashaka muzoyatahane. Yesu yarantangaje ngo bagenda mu midugudu ngo bagaruke ngo baza banezerewe, kuko yari yababwiye ngo mbahaye ubutware ngo bwo gukandagira no gutegeka ikintu cyose cishira hejuru. None ngo bagaruke ngo baravuga ati mwigisha igitangaza cy'abana tuvuye iriya hirya abadayimoni ko turakoza Yesu ngo arabitegereza arabwira ngo ariko mwebwe nico kibanejeje badi, mwebwe munejejwe nuko abadayimoni babahunze. Arabwira ngo ntikibanezeze ico ngico Mana yanje. Aravuga ngo mwishimire izina rimwe gusa, mwishimire ko ngo amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubwenge. Semeni amen. Amen. Ubu nyine niko bimeze pastor. Hari abantu bari mu kuvuga ngo ibo izi bindi byose ni nyuma, nabona gusa arasengewe gusa, nabona gusa abaye pastor gusa ibindi bazamureke. Nabona abaye umuririmbyi no sigatumirwa kofi ibindi bazamureke. Ngiyi imbaga nyamwishi imaze gusigara aho yari yatangiriye, ngiyi imbaga nyamwishi abari baririya bamaze gusubira inyuma, nabaheze muri ya magambo Yesu yari yabapashije Hasani wa data abaheza kantu gato yarabwira ngo
nimugende mutegeke. Bibiliya y'igiswahili ukuntu yambwiye, yarambwiye ngo icyatumye Yesu ababwira ayo magambo ngo nuko yari azi kuko ngo hariho bamwe muri bo ngo hariho bamwe ngo baza bakora igitangaza ngo mu izina rya Yesu ngo ariko batari kumwe n'Imana, batanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Yesu ababwira ngo mwebwe ko nabitegereza ndabona nkareba muri mu mubare w'abazi bafite ubwami bw'Imana, hariho abandi mwebwe mwitinya kofi kibari wose isamagana n'ibihumbi bingahe bari mu gukora ibitangaza ariko bidahuye, bari mu gukora ibitangaza bitavuye mu buzima. Manabii wa uongo, akamenyetso kamwe kama nabii wa uongo na manabii wa ukweli na walimu wa uongo. Haleluya. Ngo bagaza bazafata iby'Imana ngo bakabyororosa ikinyoma cyabo. Gute bazafata iby'Imana bakabyororosa ibinyoma byabo. Abantu ubu nyine bagiye kudukura kuco twari ku ijambo ry'urufatiro. Abiyita ko ngo ubuntu bw'Imana ngo nabanyabuntu, nitwe banyabuntu, abanyabuntu bagasura bakabanyabuntu, nitwebwe banyabuntu, turabanyabuntu gusa, ubuntu gusa, turabanyabuntu. Umukunda amagambo Paulo yavuye gutangara. Amen. No kas prisha de ganime nute etatis madengani. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Trasha de vas. Por Cristo. Tumeokolewa kwa neema ya Mungu. Umvukundu yana yandisiwe. Yaravuze ngo Yesu yaje ngo arucuza umujinya ngo wari uhari imbere yacu, ngo Yesu ngo aze ari umuntu ucuza gucuza. Iyo nsomye iryo jambo rizari inyibutsa cagiye twagaha tuje kuzana inyana y'umutavu ishishe, apana ni mwaka miri ishishe system twagaha tuyitwaramo, twagaha tugenda tuyikora mu mutwe gutya agakoni. Ayimana we so wagaha tugenda ndetse wagaze ubona wabona igiye kwirukwanga ugakora mu kabesho bakamye ikaje guhagarara ugasubira ku bita yirwa. Abanyarwanda arakaririmba bagazaririmba bazaririmba inzuki, bazaririmba bakavuga ngo turura 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 mwana wa mama. Kimwe mukumva mu gitaramo ca nijoro iyo babaririmba inzuki ngo zaga ngo niturure nicishe buke buke timurye ngo banza kore mu. Yesu Kristo yaje ngo ari wo guturisha, yaje ngo ari wo ngukuraho, ari wo gucuza ngo umujinya wari hagati yacu n'Imana. Noneho barangize abandi babanzitirira rero bashaka kugira ngo batugorekere iby'Imana. Semeni amen. Babuwenga agaciro gakeya kandi ari twebwe twagiriwe ubuntu, niko tuzotubyina mu gitondo kwa sababu ya neema ya Mungu, tugatanga sadaka kwa sababu ya neema ya Mungu, tugatanga kitu kwa sababu ya neema ya Mungu, twaririmba ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Noneho kiba rero bagashaka kubigoreka kugira ngo bagaragaze kuko ngo niba abanyabuntu ibo sawa nyabuntu nabakana ubuntu abagoreka ubuntu urabitoye cyane n'abagoreka ubuntu bw'Imana. Kubera iki bazabugoreka? Paulo yaranditse aravuga ngo abwira Tito, aramubwira ngo Tito we ubuntu bw'Imana bwarabonetse ngo buzanire abantu bose agakiza. Amen. Ayimana we ngo buje butwigisha kureka kutubaha Imana. Mana yanje we n'ubuntu ngo buza butuma ngo twirinde irari ry'iyisi, n'ubuntu buza butuma buza bucuza icyaha, bugacuza irari ry'umubiri, bugacuza imitekerereze y'isi, bugacuza n'ubuntu bugese. Yohana yaranditse ngibyo twahawe ni neema
juu ya neema ugeretse ku wundi ugeretse ku wundi Kisande mas. Ugeretse ku wundi. Ugeretse ku wundi. amen Ugeretse ku wundi. Neema. amen shiramo sha shiramo ngo nitakapofika nitaimba juu ya neema, neema juu ya neema, neema ya Golgotha, neema ya Golgotha ni kama baariko, neema ya Golgotha ni kinyanja. Barangiza manabii wongorera nasoze bana banje wao ngo walikuwa wakileta maneno yao wanayafunika. Iby'Imana byiza ngo akaba ari byo biba igitwikirizo cy'ibyabo bibi. Ni nk'abitwaza ubuntu ariko badashaka kugeza abantu kugakiza nyako. Umva ubuntu bukiza uko buzamumera we. Muvuga ngo amen. amen Uzu ubuntu bukiza pastor. Amen yanje we. Ubuntu bukiza mugita bacu mugenzi ko bavuganye. Bavuze gute mutose. Baravuze ngo asubuntu bwo bukiza buzabwira kanafite umuntu. Ngo arabangu ryambere ngo umuntu azarizwa n'icaci. Aramuga toye kaka. Arizwa n'icaci. None mukapati farinti yarize. Iyo Yosefu yemera ntibakora gicaci. None urumva ko nguko ubwo buntu bwo bwaramukishije. Reba ukuntu bizana. Twumva ukundi buntu bwo bwarakishije umuntu. Ariko butari bwo ngubwo. Ayimana yanje. Hari ubuntu neema iyokowaye. Neema ambaye ineoko. Abantu bayiteye umugongo bayishira ku ruhande kandi ari ngo aribwo bw'ingenzi. Nirwo rufatiro rw'abakristo nukumenya ubuntu bw'Imana. Abantu ngo bamare kurangiza Paulo yagiye abwira abantu akabwira ngo harabo yari kwabwira abwira abikorinto arababwira ngo abantu batumvisha iby'Imana neza njyewe nkimenya amakuru yabo narabatenze. Ubu ngubu ndabantu bagitengana mwanangu. Amen. amen Ubu ndagutengana ariko baratenze. Hayi moyi. Babandi tuzatugira ngo bari imbere iri baratenze imbere y'amaso y'Imana. Batenze gute kandi badatenzwe babi? Ni gute wowe batenzwe kandi badatenzwe? Ariko ndatangaye muzi igihano gikomeye cy'Imana. N'igihano Imana yo guhana ikakureka ikaguta. Abantu bagutenga muri Karumeli umara ukicuza ukagaruka. Ariko Karumeli kutagutenga. korari ntigutenge Ikorari ntigutenge. bakina mama ntigutenge Korari y'abamama ntigutenge. intervention ntigutenge Muri intervention nta kibazo wogira. No mu bayumbe urimo ntibagutenga. Uzutanga sadaka ugatanga 10 yewe uzuja no gusura abandi bagore babyaye. Ndetse umucango bikanisuba imbere. Bamara bakamba kureka gusa. Naho Imana yo yaragutenge usarire Peter yaririmbye akiva hano yarahagaze ngo aje gushika kuri tapi. Nibuka ijambo Paulo Yakobo yanditse mu Rwanda rwiwe. Aravuga ngo mukore ngo nkabategereje gushirwa urubanza. Nako ngako. Mutagera kujambo imbere y'Imana. Abantu kera muri cyo gihe cya Yakobo
bagiraga ubaguzi. Uyu ni umu evangeliste, tibagomba kumukoraho. Uyu anatoa fungo la 10 nzito, tibamukoreho. Nono ngo barangiza mubasha no kubicaza bakabicaza katika ubaguzi. Umwana waraye mu gitaramo iriye ngo ari umukene hakicarira yapfa. Umukecuru waraye mu gitaramo utarigeze avanga iby'Imana yakabongaje kubitegereza ngo asanga iby'Imana barabihinduye. Muhinduye iby'Imana gute? Arababwira ngo timukaza muvangura ngo mwicaza abantu bivanye n'inzego n'icubahiro. Ese ninde ese uko kanisa gerekeye? Kanisa gerekeye awayaye gerekeye Nizo gituma bazabaza bakadutwaza ibitabo ngo ni twebwe watu waheshima. Waheshima pastor. Umva amagambo nasomye mu gitabo kimwe kivuga uongozi wa kiroho. Uongozi wa kiroho yaravuze ngo ariko mama yanje ntabwo ari twebwe b'imbere ngo ni twebwe inyuma y'abandi. Uko yinka zagaza zakumenye sizo bagaza urongora zikagukurikira. Nawe ingurano inka mwahuye nazo gucuki zitunyana n'utumasa zitararema zimwe zakuriye kuziriko izindi niyo zikigera mu zindi kamwe kaza kamanuka akandi kakamanuka. Wayobora ugasanga tumwe ngo turarisha kumukikira izindi zigeziriya na inka nyazo nizo zizishebuja. Yesu yagaza avuga ngo intama zanje ziranze naje ndazizi kandi ngo namajwi ngo yazo ndayazi neza niyo ngo zihamagaye ngo zazinyumva ngo zikankurikira ariko ngo izitari izanje ngo nzizazinkurikira kuko si izanje tizonkurikira ntizizishwe cyane ariko mana yo mwijuru. Genestebe inka z'umuntu inka y'umuntu ikabiri undi mugabo yazagira ngo kirwe imenya nimba ari umuntu nimba ari iki nimba ari igihumira nimba ari Yesu yagaza avuga akavuga ngo intama zanje zirazi naje ndazizi nukuri kw'Imana naje ndazizi. Yaravuze ngo nije waziguriye nje nyine gusa. Reka ngaruke bana baje ndeke kubatindira. Nuko Imana bafashe, Imana baheze umugisha. amen. Akanari ndangirije rero kuri aka kavuga ngo manabii waliogeuza maneno ya Mungu wakabadili bagashiraho iby'Imana bakabishira inyuma. Niba abagabo bari mu kubwira abandi bakabwira abandi ko igihe barimo wasa ngo ni igihe cyo gukora icyo umuntu yishakiye. None ubuntu mu butayi he Paulo yaravuze ngo se tugume tuvuga iby'ubuntu ngo ubuntu bw'Imana ni buba bwinshi kugira ngo bukomeze busage umuntu wese ngo usage ngo mara umuntu wese yikora ibyo yishakiye. Tugume dukora icyaha ubuntu bw'Imana burahagije. Niba kubwira ngo nabanyabuntu ariko kumva icyaha kibaye bagipendekeza abo sabanyabuntu twebwe nitwe abanyabuntu tuvuga kwanga icyaha. Paul yabwiye gute ari Korinto papa yabwiye ngo mukure mwikura umusemburo wa kera ngo ni gomwa ngo ni rari ni shari ondowe ni chachu ya zamani ondowe ni chachu yakobwira ni chachu yarabwiye yarabwiye ngo mwebwe kwitoro ry'Imana ngo rirasa ngo iminsi mikuru y'abayuda igihe cya Pasika. Igihe cya Pasika bagazagira gute Imana yarababwiye ngo mwebwe nimuzaza mugaza igihe cya Pasika kiyakagira umusemburo ngo uzorara mu nzu mwese iminsi 7 agafuko ka revire ku ruhande mwese revire zose muzishire hanze tangawizi one ku ruhande none ngo muzomara iminsi 7
iminsi 7 ngo gutekereza ku Mana ngo no kwizihiza gucungurwa kwanyu ngo mudafite ikintu gisa n'umusemburo mu mazu yanyu nta wibaga ninde ngaje kwibaga umusemburo kandi ariwo babashira hanze imisemburo kuri Pasaka y'abayuda bagaza imisemburo iri hanze yose mumbarazane ngo ntikare mu nzu iminsi 7 none Paulo ngaje kwandikira abikorinto ababwira ngo kwikanisa ry'Imana ngo rimeze nk'igihe cya Pasika ngo y'abayuda ngo bagomba kwikuraho umusemburo wakera igomwa de ica irari turuwa nibi aravuga ngo mugira ngo mwebwe mugume imbere y'Imana ngo mumeze k'umutsima musha umusima udafite agasembo umusima wejejwe umusima w'Imana wera aravuga ngo ondo wachachu nishaha rero mujitakase esko ngo kubwo ngo ntivuhagije nubwo ngo Moses Magembe yaravuze ngo ubutumwa bwuzuye n'ububwira abandi bantu gusa ngo Yesu n'umwami kandi ari hafi kuza ngo arangiza arababwira ngo buzoba bwuzuye Yesu ni mufarume ondo wachacho nuko mukuri mwicaha gusa umva Paulo kuntu yabwiye abiroma Paulo yabwiye abaroma muja mugenza gutyo ngo kuko muzi ko igihe cyacu cyo gukanguka gisohoye nukuwe gucana ababwiye asa urekeye gucya ngaho ubusize abantu he nukuwe gucyo yarababwiye kutandukana kugira imibanire yo hanze n'abandi ngo itandukanye n'iyabandi ngo kubera ko ibo ari abakristo ngo batandukane n'abandi cyo gituma Paulo yabwiye ab'Ikolosayi arababwira ngo mwebwe muja mugenda nkuko bikwiriye ab'umwami mumunezeze muri mugende nkuko bikwiriye abakristo Paulo ariko ababwira no gutanga ikori gusora kubu ngo kubwami tax ngo nta bwami bwavuye ku bantu ngo bwose bwavuye ku Mana ubwami bwose ngo bwavuye ku Mana ngo amara arababwira ati rero icambere mubanze mububahe mubahe leta nimurangiza kubaha leta ngo mubaheze imisoro mutange imisoro arababwira ngo kubera kuko ngo ari abantu batazatwarira inkota ubusa abo ngo nicyo nabashiriyeho ngo nukugira ngo baturishe batanga amahoro mu miryango natangaye ngo ni kunyorosha ngo umuryango bawushireho muri ordre baza bagenda umuntu narangiza polisi hanze ngo azagira ubwo bavuga ngo polisi yo mufunga Paulo ngo aje kubabwira arababwira ngo ariko ngiriro muze mubigenza gutyo ngo bidatewe nuko amategeko abibahana mwebwe muze mubikora gusa ngo mubitewe nuko mwebwe muri abakristo semeni amen haleluya apana ngo batanze itegeko ngo bavuge ngo mutinye abangabo cyangwa ngo mubaha abangabo arababwira ngo mwebwe mwabaye abakristo kubera ko muri abakristo nimutandukane n'abandi bantu timukaza mugenza amategeko Yesu ko birumvikanye cyane ngo amara arababwira rero ngo muze mugenza gutyo rero hagakiza kacu karatwegereye nko kuruta igihe twizereye nuko mukanguke nimurangiza gukanguka ngo mwiyambure imirimo y'umwanya mu mwijima sisi ni watu wa Nuhu nabagenda kumanywa turabu niyambure imirimo yabo mu mwijima niyi imirimo yabo mu mwijima n'abasambana n'abaroga n'abavuga ibiteye isoni ariko ndafashwe ndatangaye usukwara kantu umutima umbwiye hari akantu umutima umbwiye ndi mbere y'Imana n'abakora urugamba kandi bitwa ngo n'abakristo nyangeme none umugore w'umukristo iyo agiye gutorera ashika kagamba wundi mukristo aba yumva ko yabaye umukristo cyangwa ubu hari abantu banzwe n'abanyamwuka patiri nubona bega bose baragukunze ugashiraho twebwe basobukwe ugashiraho n'abandi banyirarume umugore no kwa nyokurume amubitaga abitira uri salama handu wose ni salama muri quartier ni salama uzisuzo ariko none ndavuga imbere y'Imana kandi Yesu avuga ngo tuzobane neza
ariko Yesu yaravuze ngo mwebwe muri nk'intama hagati mu museke ntabwo mbahaye amahoro. Ntabwo yavuze ngo mbahaye amahoro, yaravuze ngo mwebwe muzogira ibyago, bazobanga, bazobatuka, bazobasebya, bazobasuzugura, bazobagira gute ariko muzamutekere nimuzaza mubona ibyo ngibyo ngo muzamuvuga ngo data niwe babanjirijeho gusa. Umnyamwuka nyawe takundwa na bose bibaho nko kw'Imana. Imbere hariho abantu bamwe hariho abantu bamwe mu gusanga abarwayi b'ibihembe ngo wari kibazo bagera kubanaka kubera ko atagera kubanaka ese araho nageze nsanga abapasiteri bagira agashesho kugira ngo baza bagira bakanisa mwe banga. Ese nino biraba nuko kwanje nzanzerera pasiteri aho kofi tuti tujana nejo wari hari ya message nari kwike yindi wabwira jari ariko ngumane sanga bozaga agashesho kubaga ba pasiteri nzana mamishimwe birima pasiteri ameyito wapeke umwamagara wa pasiteri urihariye ubonyine n'imbere y'Imana. Kwanza hano mwese amazina arahuye noye kureno haruje ni uturekezo wa Patrick na Alex n'abandi ayo ngayo twese ari mugura ayo wacu cyayahuye n'umuhamagaro ntuvuye mwamagara twahamagawe tivuye bamwe bahamagawe unacana bamwe bahamagawe na cana abandi bahamagawe n'icubahiro kisha ubupasiteri. Abandi kuba baramagawe muzi gituma abantu benshi bafuze bari mu kuza yiherereye yiyinga rimwe akagira imbaraga ziyinga yarangiza akaza kuzisheta mu kanisa bamara bakamurebera ku gatuti nyuma y'irindinga tujya tubaragara afite nyawusha twose tukashira twamara gushira agasigara atakibonye imbaraga zizomusubiza iriya hanze agasigara atagifite imbaraga zo kubana n'abanyamwuka hano agasigara atagifite pfa na ruguru baza baririmba akaririmba banzina akabyina batamba agatamba nasi umunyamwuka hari umwanditsi wasobanuye kuyoborwa n'umwuka pasiteri arambwira ngo ni vichocheo vya ndani ni zasa z'imbere ngo biza bishaganya ku marangamutima ngo bikabwira n'umubiri kuko igihe kigaze cyo gutaraka mwuka wera agakora ku mubiri, mwuka wera agakora ku bugingo, mwuka wera agakora mu bwonko, noneho ngo bigatuma umugabo ateye equilibre akamba byina izitazwi wabo. Ikintu cyatangaje cyakindu kundi Imana izikikurekerwa gishika iyo yitegereje mu mutima ikabona ukunda icubahiro
izikwereka ukagushikaho mara ugishikaho ikakureka. Nimba ukunda YouTube izikwereka mara kwigaraho ikakureka ikayiguheza ikakureka. Sisi warushaka namureka kureka warukana ikorari gusa ngo nabo bame bakumenya. Hao ndio wana wa Mungu. Aha. Kristo wa pesheri n'abakristo b'Imana. Simbizi. Ariko reka ngasubiremo. Dufite abakristo banditse ku gitabo cya mwarimu w'ikanisa. Ese namwe mbwira mwarimu? Mwebwe nta mwarimu. Ariko mbwira pastor Mbwira diakre. Diakre. Seru nubwira igitabo cy'abakristo. Uwanditswe uwenjiye wesuza umwandika. Uko ari abakristo bamwe bemewe n'igitabo cy'ikanisa. Ariko imbere y'Imana tibazi ko baba muri Karumeli. Mana yawe. Uko niko kuri kw'Imana. Yaravuze ngo abanje ndabazi. Nabo baranzi. Ndabazi. None kumenyeka naje ndabafite. Ngo ngakweti hasi mijibuwa tuvuga rwasha nga widize buwa abidinga kashane Bonne garde. abidinga Tout est kashane édiban. ninga koko Africain est éléphant. bwe Chiwi. wera Tout est édiban. Permets de savoir les gars. C'était le temps. Samouna une garde de sa nuko muja mugenza gutyo kuko muzi neza igihe cyo gukangwa kirasohora. Mutandukane n'abo hanze, mugira imifato yabo hanze n'abatarabo hanze. Iyo ndebye abakristo bari none urimo kwibaza imyambarire yo mu kabare n'imyambarire yo mu kanisa imbere y'Imana. Usarere bana mutebukira nkavugana kuri mikrofone hano atakumva. Usarere pastor nza Welcome back. kubera ikibazo bafata umukobwa mwiza akaba ari uje kwambarira ubundi mwiza mu bukwe. Timuza muri bako bagenda kureba umukobwa nguriye ngo barasa nguriye ari mwiza. Bamara bakaguhenda bakakwambika ubusa. Ningo kuvuga ngo wewe ambara ubusa nuzoshakwa uzoje gura kubasobukwe bakuzi kuri kitangaza utari umugeni. Save the date y'umukobwa cyangwa umuhungu. Sinzi mushida kabisa. Save the date. Save the date y'umukobwa umugeni umwana. Ari mu kwambara ipataro kibazo gose n'umugeni. Nicomanzi. Tokoso.
azajana bamwemeye Nadima dasas. azajana bamwemeye Très bien. azajana bamwemeye Abamwemeye. azaza gutora ishusho ye muri bo azatora ishusho ye ntabwo azatora gusa azatora ishusho yiwe kubera ikibazo bicara akavuga ngo abana barasa na Gedeon ntago ngo nabonye kakoze hano saka pasteur ariko ngo arasa na se ngo barebye amasoso ngo bamurebye uko avuga ngo arasa nawe abadata mu ijuru aba Yesu nimba abacu bo mu mubiri dusa naho aba yacunguje amaraso yiwe abo yapfiriye nifo barasa na se neza azaza avuga ngo umwana wanje n'uyu umwana wanje n'uyu umwana wanje n'uyu muzamugenza gucyo kuko mubizi neza mbigiye cyo gukangwa gisohoye yigiye cyo gukanguka ababyeyi kirasohoye ngira kavensi kaza kanezeza taco muzire gusa namwe imbere y'Imana azababaza abakobwa batoya bitwaye nabi muhari akubwira ngo ariko baramugendereye akajambo kanditse mu gitabo cya Tito imbere y'Imana akazi karavuga ngo umugore mukuru tubone nawe muka pasteur uko ufite abanduruse abo wakebuye ni bangahe nibiyandarika banezezwa kuko nibasha gufita abantu nibasha gukubisa tibazatora ngo bapfe n'abagabo aya imbere y'Imana bazakubita ingeri zose Bema. ingeri zose Zose. nabamenye ukwinga baraka gwisha Oh. nabamenye ukwinjira kugira basi nabamenye kurinzi bakwereka abandi bantu ngo batungire gatoki ngo dore inzira ngiriya mu gitabo cya mutumbize n'amatayo haravuga ngo bagaza kuri wa musozi ngo baza abakobwa arabaza ngo se inzira niyihe inzira susigirwamo niyi ngo barababwira ngo ntimamurangiza gatabaza iriya ngo kubera uko abamukristo bari bafite ngo akajuguma ngo akavuga ngo simbizi nimba mbibonye we ngo bari bamushizeho darubini kurarangiza hariya tagatari wayibona ngo kubera ubwo bari afite baho yari yageze ngo akajuguma ngo ntafate darubini neza andi ngakati bonga kasimwete narte kasino wanga kanyenda Bomba ate. wakataba ngo nahabonye we ngakari yakayira ayi Mana yanje we Mana yanje we apwidire inzira hari bavandi inzira hari yo kuja mu ijuru no gukiranura gusa inzira yo kuja mu ijuru murayize Nakwizera ta yindi yewe Bibiliya yaravuze ngo nubwo baba baswa batize ABCD Ibazayo. bazayo barayize Amashuri. mutima inzira yo kuja mu ijuru ira mu mutima imbere iriya iragishiriye imbere abantu bose barayizi hahandi zamirize kubwira ngo reka kino ibi yayi gutungira ngo ngiri iyi nzira reka kino yewe ngiri iyi nzira ari Mana we ngiri iyi nzira nuko muje mugenza gucyo kuko mubizi kuko igihe cyo gukangwa gisohoye akakiza kacu karatwegereye utigiye twizereye nuko ngo mwiyambure imyambaro yabo mwijima abaroga bareke kuroga abasambana bareke gusambana abibyo bareke kwiba abantu bose bahinduke ngo mubabera babo Bibiliya iravuga ngo mugende mubabera ngo kuko yabahamagaye nayo ari yera. mubabera ngo bahamagaye ari yera akayira yabaciriye nako kwezwa namwe ni mwezwe Imana bafasha